Kanza kwethu selithambeme ilanga anginibingelele nginamukele. Uma ngabe uqala ukufika ngicela wenze isiqiniseko sokuthi ucofa subscribe maqedwe bale video ushaye like bese uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Kanza kwethu uzokhumbula namuhla ekuseni njengoba kumhla ka-19 kuMay 2026 kulesibili kade ke ngubikele ngodaba lwalaba besifazana ababili babona esithombeni sakho basethembisa bebekade ke bevalelwe ke ezitokisini namhlanje. Bebevalelwe na laba besifazane? Bebekade ke bevalelwe ke ngezinsolo zokudlwengula owesilisa. Lona-ke owesilisa-ke kuthiwa-ke bekade-ke ephuze ethaveni kanye nabo laba besifazane babeke sebehamba naye beya-ke endlini yabo, nokuyilapho khona bafike bamphuzisa khona kakhulu. Kuthe uma ngabe-ke sedakiwe-ke eselahlile, bake-ke bayaqala-ke bayamjonga kwabe-ke sebeyambamba bamcindezela-ke ngezandla, omunye-ke bebhizi emdlwengula ngokusho-ke kwama-claims allegedly. Nokuyilapho khona-ke bekeselwa khona lo wesilisa waze wakwazi ukuthi-ke azaphunyule aphumele-ke ngaphandle egcekeni khona-ke ey'nqunu wabeke secela usizo kumastende wakuwona-ke lowo muzi okuhlala khona-ke amantombazane. Nokuyilapho khona umastende abeke seya khona erumini ehlala amantombazane wafika wakhuza umhlola wathatha-ke iy'mpahla zakhe-ke lo wesilisa wabeke semgqokisa nokube-ke sekuvulwa-ke icala. Amaphoyisa-ke abeke sebalanda-ke laba besifazane njengoba babona la esithombeni sakho, kodwa-ke kuthe uma ngabe-ke sekushona ilanga umshushisi wavele walichitha-ke icala wathi-ke alikho leli cala ngenxa yokuthi-ke ubufakazi abukho, noma ubufakazi obukhona abenele buncane kakhulu nokwenza ukuthi-ke badedelwe laba besifazane ngaphandle kokuthi-ke icala lize liye enkantolo phambi kwejaji. Kanza kwethu izinto-ke zimbani ukwenzeka, mina nje emlandweni ngiyaqala nqa ukuza ukuthi-ke abasolwa ngokudlwengulwa kuyenzeka ukuthi-ke baphume kungakashoni ngisho usuku, okusho ukuthi-ke mhlawumbe uma kuthi khona ama-test ebekumele ukuthi-ke enziwe wodokotela asenziwe yini na lawo ma-test. Uma kuthi khona iy'tatimende bekumele ukuthi y'thathwe sey'thathwe zonke na lezo y'tatimende. Kodwa-ke sizolinda ukuzwa ukudevelopha kwalolu daba ukuthi luqhubeka kanjani. Engikucela kona nje ukuthi ucofe subscribe ukuze ungeke usale ngaphandle. Ngiyabonga.